Hagajinga lagai Serie A peringkat Udinese Persia ika AS Roma haba pai syak dengan jinga lagai ka Udinese kala khur ganam job adin magalala ban pelim ya ka Roma da shigul lanon badaya dengan shigul jeng ka Udinese layo ban Thep hak minit ke basau bekendai. Hagajinga lagai La Liga peringkat Mallorca Persia ika Sevilla hak dengan jinga lagai ka Mallorca kala khur ganam job adin magalala ban pelim sok ya ka Sevilla hadu sau la kawai. Hagajinga lagai Premier League ha peringkat Sunderland Persia ika Burnley haba pai syak dengan jinga lagai ka Sunderland kala khur ganam job hadin magalala ban pelim sok ya ka Burnley dan lailanon baleng bag dengan jing job ka Sunderland kala kiu syak ka Kyrdan ka bapra ka mi ya khain point. Hagajinga lagai Saudi Pro League ha peringkat Al Hilal Persia ika Al Ali Saudi haga dengan jinga lagai baro artli ken hun ke ak hai Khlem la ban pen khijar nadu pasdang ka jinga lagai hadu bukut jong ka jinga lagai. Agway par jinga lagai Saudi Pro League ha peringkat Al Riyadh Persia ika Alnassr haga dengan jinga lagai Ronaldo Khlem ban ka ken hun haba pai syak dengan jinga lagai ka Alnassr kala khur ka nam job hadin makalala ban pelim ya ka Al Riyadh da shikul lanon badia dengan shikul jong ka Alnassr layo ban Thep leng bau mane hak minit ke basau pheu baleng bang dengan jing job ka Alnassr kadang jan ban kiu biang syak ka Kyrdan ka Nyngkong haga mi ya khain point haga baga Duna stang shi point ya ka Al Hilal ka babad ya ka Kyrdan ka Nyngkong.